This is Carmel Mountain. מתי גדלת לה? לבוא, ואיפה את עכשיו? מודיעין? תראי, את במרכז, אין ספק. מתי עלית למודיעין? I go before you, please. Thank you. साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ इजरायलको नेचुरल जंगल हामी यहाँ छौं अत्यन्त सुन्दर as I feel like in Nepal केही साथीहरु अगाडि गइसक्नु भएको छ र बोल्ने क्रममा रेस्पिरेसन रेट इन्क्रिज भएको हुनाले अलिकति गाह्रो भएको महसुस भएको छ This is the most army securical zone. Most of the things are restricted here to do. So we need to be walk carefully. Then Air Force, Israeli Air Force is near around us, just on the top. He is doing something to do here. Our guide. He's doing something else. אוקיי. אתם יכולים לשבת פה, אני רוצה לעשות לכם פעילות. איך אומרים את זה? מישהו מדבר יידיש פה? So the pilot. We are going to drink pilot according to him. חברים, אני אשמח אם תבואו לכאן, יש לי חידון בשבילכם מאוד נחמד. בואו תשתפו פעולה, תשבו פה, יהיה לנו כיף. Good place to sit and observe. Yes? חברים, אני רוצה לכם פה בבקשה דקה, אני אצטרף אתכם. מאוד נחמד, לא צריך ללמוד לפניכם, לא צריך הכנה, גם אתם סוגרים את זה. हाम्रो नेपाली बहिनी हुनुहुन्छ ओहो बहिनी कस्तो लागिरहेछ त धन्यवाद त्यति तातो नि हैन जंगलमा बेलुका आउनु पाइन्न होला नि त חבר'ה, רק תפנו את המעבר, מי שלא רוצה לעלות אין בעיה. natural jungle